for me, because I can earn some money and enjoy myself. Hija tfajla li ma taqtax qalba, lanqas xejn anzi, dejjem trid tagħmel xi ħaġa ġdida. Denise is a person with many talents. One of her main talents and passion is acting. She's bold in her work and it reflects in her openness. She's also lovable and a sociable person in the group. I am very proud what I did so far. Ix-xogħol importanti ħafna fil-ħajja. Titgħallem opportunitajiet ġodda. Omar issa ilu magħna impjegat għal dawn l-aħħar 10 snin u fuqhom. Naħseb waħda mill-ewwel sfidi li kellna, sfidi li dawarniha f'opportunità, kienet li l-Omar ngħidulu jieħu l-inizjattiva u rajh fidejh. I try to be as cunning and because CPPR I think you had more copies of your books. Ben brings much more to the group than we ever thought. He helps the team to be able to be more of a team because of him and because of the attention that we try to give to him and the attention he gives to us. He reciprocates wholeheartedly to that. We have been able to become more of a team and he is central to this team. Jiena veru Lou Bonello, toqgħod ħaddintli. Jiena naħdem 6 snin il-tuntil ta' ħaddintli. U aħna veru ġifieri gburin biex xogħol li qed tagħmel u minn hawn nirringrazzja lil Marilu ta' dak kollu li għamlet kif ukoll dak li tagħmel fil-futur. Maria Gauci kienet student tal-MCAST tal-diversi snin fejn tħarġet fuq suġġetti vari fosthom l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-ICT u kol fuq ħiliet vokazzjonali. Il-nina fil-Marija 5 snin ila taħdemaw ukoll 5 snin xogħol tagħha huwa bħala kitchen helper. Kont għadni membru ta' l-Opening Doors u Special Olympics. Din is-sena 2018 kont parteċipajt f'arti visti u għamilt video ma' Zefin Costa. Jina din Micallef għandi 10 years old. Kont imur secondary school. Jina nafu bħala bniedem li ħajjuħu kull riskju fejn jidħol li jkun bniedem indipendenti bħala persuna. Jina Rosie Attard kont naħdem cleaner mon Carmel u issa naħdem il-kiltiet innija l-batnin. Jina innina fil-Rosie dawn l-aħħar 5 snin. Bħala persuna Rosie hija intelligenti ħafna. Meta nispjegawla xi xogħol xi trid tagħmel dejjem tifhimna. Illi naf lil Maris 2 snin u nofs. Ħedimt magħha l-Birgu Primary School. Matul dawk is-2 snin u nofs Maris waritni li persuna verament dedikata, verament kienet tħobb xogħla. Kik nes, inada fiċina, nagħmel planti, nisirhom bis-sapun u farfar. Tinteressa ruħha f'kollox prattikament li tagħmel speċjalment fiċ-ċentru l hawnhekk fejn jagħmlu diversi programmi ta' crafts. F'kollox tuħu sehem. Is-son importanti għalija għas li tanem u nieħu gost taqa' ma' xbib għalli il-pakka biss l-ikoli bżonn. Mela Gareth huwa stampa ċara ta' kemm nies b'diżabilità jistgħu jagħtu kontribut fis-soċjetà. Għalbidu konna s-sapporti l-Gareth il-ħin kollu. Iżda Gareth tallem l-istruttura u sar indipendenti ħafna f'xogħlu. Meta iltqajt l-ewwel darba ma' Gareth mill-ewwel irrealizzajt li għandu talent kbir fil-mużika u fir-ritmu, għandu koordinazzjoni tajba ħafna,
Gareth għandu l-autizmu, huwa non-verbal u juża il-mużika u l-istrumenti biex bihom jikkomunika u jesprimi dak li jħoss. Jien, ċiknist, nieħu sem fil-Space Olympics u nibbaħt mid-darnijiet ġewwa ġibru u Abu Dhabi. Meta tħares lejn Gareth, wieħed irid jara it-talent u l-abbiltà.